Luka želi biti pilot. Kako bi prevladao prepreke koje mu se nađu na putu, treba će i našu pomoć. Projektom Ključ za srce završeno je opremanje Centra za rehabilitaciju srca u Zelini, čiji su korisnici konačno dobili mogućnost sve svoje aktivnosti provoditi na jednom mjestu, uređenom i opremljenom samo za njih i u skladu s njihovim potrebama. S ovim projektom naš slogan "Živjeti zajedno" doista diše punim plućima. I to govorim u ime svih svojih kolegica i kolega. Sretni smo što smo mogli podržati ovaj prekrasan projekt. Pokažite da i vi imate veliko srce. Nazovite 060 9007 i pomozite. Samo jedan poziv može promijeniti nečiji život.